Tanzania. Iyo witegereje Tanzania ya none ubona igihugu cyahindutse ishusho y'imvururu za politiki, umutima w'ubukungu wacitse intege n'amateka y'ubuyobozi yahinduwe nkaho ntacyo yigeze asobanura. Ni igihugu cyasigiye umurage w'imirimo y'iterambere, imishinga y'ubukungu ndetse n'icyizere cy'abaturage cyari cyarashibutse mu buyobozi bwa John Pombe Magufuli. None byose bisa n'ibyahinduwe ivumbi. Mwaka wa 2021 urupfu rwa John Pombe Magufuli rwahinduye amateka ya Tanzania, aho abaturage bari bafite umuyobozi w'umunyabikorwa. Ubu barabona umuyobozi w'inyandiko n'amagambo. Aho hari ibikorwa haza politiki, aho hari imirimo haza ibitambo by'abanyamuryango. Uburyo bwa Magufuli bwari bwarahinduye igihugu, bugatera ubwoba barya ruswa n'abajura, bwubaka ibyaro, imihanda, ibibuga by'indege, amashuri n'amavuriro. Ariko iyo ntambwe yose Samia Suluhu yayifashe nk'inkuta zimubangamira. Bamwe bavuga ko Samia Suluhu yazanywe n'intego yo kugarura isura y'igihugu imbere y'amahanga, ariko iyo sura y'amahanga yishyurwa n'amarira y'abaturage. Iryo terambere risimbuzwa inzego z'ubuyobozi zishaka gushimisha abaterankunga. Icyo gihe igihugu kiba cyasubiye inyuma rwose. Mu mezi make gusa amaze ku butegetsi, imishinga ya Magufuli yarahagaritswe. Ibikorwa by'itumanaho n'amashanyarazi byagombaga gukwizwa igihugu hose byarahagaze. Umushinga w'inganda z'Akagera n'uwa Cucumaligang byarahagaritswe. Umushinga wa Relio SGR watakaje umurongo wa gahunda yawo, ndetse n'imishinga y'imihanda y'igihugu yahindutse intambara y'amafaranga n'ibyangombwa. Abaturage batangiye kubona ko igihugu cyataye umurongo, aho Magufuli yari yarashyize imbere gukorera abaturage, Samia yashyize imbere gukundwa n'abinyungu. Aho hari kuvuga duke no gukora byinshi, haje gukora duke no kuvuga byinshi, ndetse abashinzwe kurengera isura y'ubuyobozi batangiye gucecekesha abavuga ukuri. Tanzania y'ubu ni igihugu cyasubiye inyuma mu bwoba n'amagambo. Ibyo Magufuli yubatse byasenywe n'amaboko y'ubuyobozi bwamukomotseho. Mu izina ry'impinduka hubatswe igitutsi ku murage w'ubwitange, mu izina ry'iterambere hubatswe ubucuti n'abanyamahanga batagira ishingiro mu nyungu z'abaturage. Ni intangiriro y'urukurikirane rugaragaza uko ubuyobozi bwa Samia Suluhu Hassan bwahinduye umurongo wa Tanzania, bukayisiga mu mwijima w'icyizere cyayoyotse. Iyi ni inkuru y'igihugu cyari cyarahagurutse ariko kikagwa imbere y'amaso yacyo. Samia Suluhu Hassan yarazwi nk'umugore w'umunyabwitonzi, wicisha bugufi, ukunda kuvuga make kandi akumvikana nk'ufite isura y'amahoro. Mu gihe John Pombe Magufuli yari umuyobozi w'icyerekezo gikomeye, Samia yari umwungirije wicisha bugufi imbere y'inkuba y'ubutwari bwa shebuja. Abenshi bamufataga nk'umusaza mu rwego rwa politiki utazigera asohoka mu ishusho y'umwungirije, ariko mu iteka rimwe amateka yarahindutse. Ku itariki ya 17 Werurwe 2021 Tanzania yemeje inkuru y'urupfu rwa Magufuli, ariko muri ayo masaha mu mitima y'abayobozi bamwe habonetse icyuho cy'ububasha. Samia Suluhu nk'uko itegeko ryasobanuye yahise arahirira kuba perezida wa Tanzania. Uwo munsi igihugu cyinjiye mu kindi igihe cy'amayobera. Umugore wari uzwi nk'umufasha w'ijambo ryiza yabaye umutegetsi ufite ijambo rikomeye, umuyobozi wari warasenyeye ku ntego z'undi
yatangiye kubaka ahereye ku gusenya ibyo yasanze. Abashinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga b'abanyamahanga batangiye kubona amahirwe mashya. Mu mezi make gusa Samia Suluhu yahinduye politiki yo kudahakwa n'amahanga ikajya mu nzira yo gushaka ishimwe ryayo, aho Magufuli yari yarahagaze akavuga ati Tanzania ni y'abanyatanzania. Samia we yavuze ati Tanzania igomba kuba inshuti y'isi yose. Ariko nyuma y'izo ngendo hari abandi batangiye kubona ko igihugu kirimo gusubira inyuma. Abahoze ari abakozi ba Magufuli, abashoramari b'imbere mu gihugu, abatekinisiye n'abanyabukungu batangiye gukubitwa inshuro y'imiyoborere mishya. Abakomeye mu buyobozi bwa Magufuli barahagaritswe, abandi barasezererwa. Ibyo byose byitwaga kugorora inzira, ariko byari ugukuraho abahagarariye umurage w'uwapfuye. Uko iminsi yagendaga ishira, umuvuno wa Samia warushagaho kugaragara. Yatangiye gukoresha amagambo asize umunyu. Yise Magufuli umugabo wari utanyuzwe n'inama. Avuga ko gufunga igihugu bitari gukiza ubukungu, ariko abaturage babazaga bati ese kuki utubwira ibyo aho kutwereka imirimo iri gukorwa? Urugendo rwa Samia rwabaye nk'urw'umuntu wagiye ku butegetsi afite gahunda yo gusimbuza amateka. Yakoze ibyo yabonaga bihindura isura y'ubuyobozi bwa Magufuli, ariko itavuguruye ibyo bwari bugamije. Ibyo byabaye intangiriro y'iseswa ry'imirongo y'iterambere. Aho kumenya icyo abaturage bakeneye, yagiye yumva cyane ibyo abaterankunga bashaka. Iyi niyo ntangiriro y'ihinduka ry'ubutegetsi bwa Tanzania. Umuyobozi wari uzwi nk'umudamu wicisha bugufi yahindutse umuyobozi w'inkubiri ya politiki nshya, ariko iyo nkubiri yatwaye byinshi: inzozi, ibikorwa n'icyizere. Kuva ku mudamu wa Magufuli, Tanzania yahawe umukozi w'abafite ububasha. Icyo gihe ubuyobozi bw'abaturage bwahindutse ubuyobozi bw'inyungu. Ubwo Samia Suluhu yinjiraga mu biro bya perezida bwa mbere, yavuze amagambo yuje icyizere. Yavuze ko azakomeza umurage wa Magufuli, ko azaharanira ko ibikorwa bye bidahagarara, ko igihugu kizakomeza inzira y'iterambere. Ariko ibyo yari yavuze byabaye amagambo atarambye, amagambo yamenye inzira yo gusohoka, atamenye inzira yo gusohora icyizere. Mu minsi mike nyuma yo kurahira, Samia yatangiye guhindura ibintu byari bifite isura y'ubuyobozi bwa Magufuli. Ibyari byarahagaritse ruswa byatangiye gusubira inyuma. Inzego z'imari n'ubutegetsi zitangira kugarura imikorere yo gushaka inyungu bwite. Aho Magufuli yari yarashishikarije gukorera abaturage nta ruswa, Samia yahisemo inzira yo gukorana neza n'amahanga. Amagambo meza ariko ashidikanywaho. Abaturage batangiye kubona ko impinduka zavuzwe zari inyuma y'ibikorwa by'iseswa. Aho Magufuli yarashyizeho gahunda yo kubaka viaduct, amashanyarazi y'abaturage n'inganda, Samia yahagaritse byinshi ngo hasuzumwe uburyo byakozwe. Uko gusuzuma kwabaye ijambo ryuzuye uburiganya. Ibyo gusuzumwa byamaze imyaka, ibikorwa birashira, abaturage barategereza, baraheba. Bamwe mu bakoraga muri iyo mishinga bavuze ko babonye ubuyobozi bushya budashaka iterambere ryihuse, ahubwo bushaka guca intege umurage w'uwapfuye. Impinduka za mbere zabaye nko guhindura isura y'ubuyobozi mu gihugu hose. Abayobozi ba Magufuli barahindurwa, imirimo irahagarara, ibigo bya leta byongera kugwa mu buhemu bwa kera. Inyuma y'iyo politiki yavugwaga kwizana umucyo, hari umwijima w'inyungu z'abantu bake. Ubwo Samia Suluhu yatangiraga gahunda yo kugarura isura ya Tanzania ku rwego mpuzamahanga, yahise ijya ku buryo bwo kwerekana ko Magufuli yari umuntu ufunze igihugu. Ariko abamukurikiranaga bavugaga ko ibyo ari uburyo bwo gusenya ibyo Magufuli yari yarubatse mu kinyabupfura. Aho gushaka uko ibyo bikorwa byavugururwa, yahisemo kubihagarika. Aho gushaka uko ubutegetsi bwahuzwa n'icyerekezo cya mbere, yahisemo gushaka uburyo bwo kwerekana ko hari ubuyobozi bushya. Ariko Tanzania si igihugu cy'amagambo, ni igihugu cy'abaturage cyabahawe, nabo bakeneye gukorerwa. Iyo mpinduka zivuga byinshi ariko ntizikore, abaturage bararira. Niba Magufuli yaravugaga duke ariko agakorera igihugu,
Samia we yavuze byinshi ariko ibikorwa birabura. Icyo gihe cy'impinduka cyahinduye byinshi mu mitima y'abaturage, bamwe batangiye kugira ubwoba bwo kuvuga uko babibona, abanyamakuru bagafungwa, abatavuga rumwe na leta bagashyirwaho amananiza, kandi ibyo byose bigakorerwa mu izina ry'amahoro n'isanamitima. Amahoro y'iki? Isanamitima ryande? Abaturage batangiye kubona ko amagambo y'amahoro ashyizwe imbere ariko uburenganzira bwabo butakaye. Izi mpinduka za mbere zari nk'imvura y'amayobera zasandaye ku gihugu cyari kimaze imyaka y'iterambere. Ubuyobozi bushya bwavuze amagambo menshi ariko ibikorwa byarabuze. Mu izina ry'impinduka hubatswe inkuta nshya z'ubwoba, mu izina ry'amahoro hasenywe umurage w'ubwitange. Ibi byari intangiriro y'urugendo rw'iseswa ryuzuye. Urugendo rw'ubuyobozi bwatangiye gusenya ibyo bwari bwasezeranye gukomeza. John Pombe Magufuli yari umuyobozi w'ikirenga mu gukora, yari azwi nka bulldozer, imashini yacaga inzira aho abandi batinyaga gutera intambwe. Yubakiye igihugu ku bikorwa bifatika: imihanda, inganda, amashanyarazi, amazi, amashuri n'uburezi. Mu myaka 5 gusa igihugu cyari cyarageze ku rwego rutigeze rubaho mu mateka yacyo, ariko ubwo yapfaga ibyo byose byahise biba nk'inzozi z'ijoro. Nyuma yo gufata ubutegetsi, Samia Suluhu Hassan yagaragaje politiki nshya, gusuzuma imishinga mikuru yose ya leta. Iryo jambo ryatangiye kumvikana nk'icyerekezo cy'ibikorwa bya Magufuli. Umushinga wa reriyo y'icyuma SGR, Standard Gauge Railway, wari umaze kugezwa kuri 65% warahagaritswe ngo hasuzumwe amasezerano. Inyigo yarakozwe ariko imyaka 2 iza gushira nta gikorwa gikorwa. Imashini zarahagaritswe, abakozi barirukanwa, abaturage baratakamba ariko bibi by'ubusa. Umushinga w'amashanyarazi wa Julius Nyerere Hydropower Project wari witezweho gukiza igihugu mu mibereho, nawo wagiye mu gihirahiro. Magufuli yari yarutangiye yemeza kuzatanga megawatts 2115 ukarinda igihugu gusabiriza ingufu. Samia yabanje kushima, ariko nyuma y'amezi make abashinzwe imari bavuga ko utagomba gukomeza ku buryo wari uteye. Imirimo yaragabanyijwe, ibikoresho birahagarikwa, amafaranga ahabwa abakozi aratinda. None aho hantu hashize imyaka abaturage bategereje urumuri rutaza. Inganda zafunguwe na Magufuli zagiye zifungwa rumwe ku rundi. Uruganda rwa Simu, urwa Magomeni, urwa Mbeya Sima n'urwa Kagera Sugar byagiye bihagarara mu izina ry'isesengura ry'imikorere, aho ubuyobozi bwa Magufuli bwari bwashyize imbere gukoresha abenegihugu, ubwa Samia bwashyize imbere abafatanyabikorwa b'amahanga. Ibyo byatumye ibigo byinshi byongera kwigarurirwa n'abanyamahanga. Abakozi b'Abanyatanzania basubira mu miryango yabo batakigira akazi. Mu byaro imihanda yari yarubatswe ikagera ku midugudu y'abaturage yatangiye gusenyuka. Magufuli yari yaragize gahunda y'ubwubatsi bw'imihanda 35,000 kilometero. Mu byaro imihanda yari yarubatswe ikagera ku midugudu y'abaturage yatangiye gusenyuka. Magufuli yari yaragize gahunda y'ubwubatsi bw'imihanda kilometero 35,000, ariko kugeza muri 2024 hafi 1/2 cyayo cyangiritse kubera kudakurikirana ibikorwa. Abaturage batangira gukoresha ibinyabiziga bicamo ibyondo, imizigo ikabura uko igezwa ku masoko. Ubuyobozi bushya bwavuze ko bizakorwa neza mu gihe kizaza, ariko icyo gihe ntikigeze kigera. Ku rundi ruhande, gahunda y'uburezi y'ukuntu yari yarashyizweho na Magufuli yabaye amateka. Amashuri menshi yagiye abura ibikoresho, abarimu ntibabona imishahara ku gihe, abana benshi basubira mu ngo zabo. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko harimo kuvugururwa uburyo bwo kwigisha, ariko iryo vugurura ntiryigeze rigaragara mu bikorwa. Ibyari ishema ry'igihugu byahindutse icyasha. Magufuli yari yaravuze ko umwana wese agomba kubona amahirwe yo kwiga adahenzwe. Samia yavuze ko bizakomeza, ariko ku mezi make ababyeyi batangiye gusaba amafaranga ku mashuri. Ibyo byabaye ishyano ku gihugu cyari kimaze kubona ko uburezi ari ishingiro ry'iterambere. Ubuvuzi nabwo ntibwabashije kurokoka. Amavuriro Magufuli yari yarubatse mu turere yabuze imiti, abaganga batangira gusezera kubera kutabona ibikoresho. Ubuyobozi bushya bwerekanye ko buzarwanya ruswa muri Minisiteri y'Ubuzima, ariko byaje kugaragara ko amafaranga y'inkunga y'abanyamahanga ari yatuma ibintu bigenda. Aho kuvura abaturage habayeho gahunda yo gusinyisha imishinga y'inkunga itagaragara.
ikibabaje kurusha ibindi nuko n'icyizere cy'abaturage cyasenyutse. Abantu batangiye gutinya kuvuga uko babona ibintu, aho ubuyobozi bwa Magufuli bwari bwashyize imbere igitekerezo cyo gutinyuka kuvuga ukuri. Samia yashyizeho isura y'amahoro itihanganira ukuri. Amashyaka atavuga rumwe na leta yaratsikamiwe, ibitangazamakuru birafungwa, abaharanira uburenganzira bakaburirwa irengero. Ibyo byose bikorerwa mu izina ryo gukomeza ubumwe bw'igihugu. Uko iminsi yagendaga ishira, byasigaye bigaragara ko ibyo Magufuli yari yarubatse byari bisigaye mu mpapuro, umushinga ku wundi, gahunda ku yindi, byose byagiye byangizwa cyangwa bigashyirwa mu kabati. Tanzania yongera kuba igihugu gihangayikishijwe n'ubukungu, ishyirwa ku rutonde rw'ibihugu byugarijwe n'ubukene n'ubushomeri. Abaturage baravuga bati iyo twibuka uko byari bimeze mu gihe cya Magufuli turarira. Mu izina ry'impinduka hubatswe gusenyuka, mu izina ry'amahoro hasenywe umurage w'umuyobozi wabaye intwari. Iyo urebye uko ubukungu bwa Tanzania bwari bumeze ku gihe cya John Pombe Magufuli, ubona igihugu cyari gifite umurongo, intego n'ubuyobozi bwari bwarafashe icyerekezo. Leta yari yarafashe icyemezo cyo kubaka inganda, gutunganya ibikomoka ku butaka imbere mu gihugu no kugabanya ikiguzi cy'ibitumizwa mu mahanga. Abaturage bari bafite icyizere rwose. Ariko nyuma y'urupfu rwa Magufuli ibintu byarahindutse. Samia Suluhu yaje azanye amagambo meza y'uko ashaka gukura ubwoba mu bukungu, ariko icyo byasobanuraga mu by'ukuri ni ugusubiza ubukungu mu maboko y'inyungu z'amahanga, aho kugira ngo igihugu gikomeze kugenzura umutungo wacyo. Hafunguwe amarembo y'abashoramari b'abanyamahanga batita ku nyungu z'abanyatanzania. Imari y'igihugu yatangiye gukendera, amadeni ariyongera, leta yongera gusaba inguzanyo za banki y'isi na IMF, ibintu Magufuli yari yarigeze kwanga, avuga ko bituma igihugu kiba mu ngoyi y'abandi. Kuva ubwo buri gikorwa cy'ubukungu cyatangiye kuyoborwa n'amabwiriza aturuka hanze y'igihugu. Tanzania yasubiye mu buryo bwa kera bwo gusaba aho yakagombye gutanga. Ubukungu bw'abantu basanzwe bwatangiye gusubira inyuma. Abacuruzi bato bahagarikiwe ibikorwa, imisoro iriyongera, ibiciro by'ibiribwa birazamuka. Abakozi ba leta batangiye gutinda guhembwa, naho abashoramari bakomeye b'abanyamahanga bakabwirwa ko bafite ubwisanzure bwo gukora uko bashaka. Samia Suluhu yahisemo kwambura abaturage icyizere cyabo mu izina ryo gushimisha amahanga. Aho gushyira imbere ibikorerwa imbere mu gihugu, yahisemo guhagarika isura nziza mu nama mpuzamahanga. Aho gukomeza umurongo wa Magufuli wo guha abaturage imirimo, yahawe imirimo yo gukorera ku bushake bw'isoko mpuzamahanga. Ariko iryo soko ntabwo ryitaye ku muturage wo muri Mwanza, Singida cyangwa Mtwara. Mu by'ukuri ubukungu bwa Tanzania bwatangiye kuba igikinisho. Aho kubaka igihugu gifite ishingiro mu bikorwa remezo, haje igihugu gishingiye ku mishinga yanditse mu mpapuro. Mu gihe Magufuli yazaga asura abaturage mu bwitonzi, akavuga amagambo make ariko agakora byinshi, Samia yakora inama nyinshi ariko ibikorwa bikabura. Ubukungu bwasenyutse buterwa no kubura icyerekezo. Iyo igihugu kigira ubuyobozi kidafite intego, amafaranga yacyo agwa mu mufuka w'abahagarariye inyungu z'amahanga. Icyo gihe iterambere riba ridashyira iry'abaturage, riba iry'inyandiko. Iyo niyo mpamvu benshi bavuga ko Tanzania yabuze intwari, ikabona umuyobozi ushishikajwe no kumvikana aho ushishikajwe no gukorera igihugu. Samia Suluhu yaje yihamagarira ko azazana ubuyobozi bw'inyamaswa y'intego n'ubushishozi. Ariko icyo byavuyemo ni ubuyobozi bw'imitoma yo gufata amafoto n'ibitangazamakuru byirirwa bigaruka kubiganiraho, kwerekana ibikorwa. Buri cyumweru hagira irindi tangazo, irindi jambo cyangwa indi nama, ariko abaturage ntibabona impinduka. Uburyo bwa Samia bwo kuyobora bwabaye ubw'ubutumwa butagira ibikorwa. Aho kwinjira mu bibazo by'igihugu, ahitamo kujya mu
atarangira no mu biganiro byo gushaka ubumwe bw'igihugu, ariko ubwo bumwe buba bushingiye ku gucecekesha abavuga ukuri, nta gukosora, nta kubazwa inshingano. Abayobozi b'inzego za leta basigaye bamenyereye kuvuga icyo nyakubahwa ashaka kumva aho gukora ibyo igihugu gikeneye. Ni muri icyo gihe haba umuco wo kubazwa inshingano watangiye gusenyuka, aho umuyobozi yagombaga gusobanura impamvu umushinga udakozwe ahitamo kuvuga ko ibikorwa biri mu nzira. Iyo nzira nta n'umwe uyibona, aho abashinzwe gukurikira ibikorwa bya leta bagomba gusura abaturage basigaye mu biro bakora raporo z'amagambo gusa. Ibyo byose byagize ingaruka ku mutima w'igihugu. Umuturage wa Tanzania yatangiye kumva ko ijwi rye ntacyo rikimaze, aho ijwi rye ryajyaga ryumvwa mu bikorwa bya Magufuli ryasimbuwe n'itangazamakuru ryogejwe n'ubutegetsi. Abanyamakuru bamwe baratotejwe, abandi bakabura akazi, n'abaharanira uburenganzira bw'abantu batangiye kuburirwa irengero. Mu gihe Magufuli yavugaga duke ariko igihugu kikavuga byinshi mu bikorwa, Samia Suluhu avuga byinshi ariko igihugu kigaceceka. Abaturage bararira mu mitima yabo ariko nta buyobozi bumva. Iyo niyo mpamvu benshi bavuga ko Tanzania y'ubu ibaye igihugu cy'amagambo atagira ibimenyetso. Tanzania ya none iri kubaho mu buryo bw'amagambo, ariko amagambo adafite ibikorwa aba ari umuyaga w'iki cyizere. Umuyobozi udaharanira gukora ahubwo akunda kuvuga asiga igihugu mu mwijima w'ukuri gutangaje. Ubu abaturage baribaza batese igihugu cyacu koko cyongeye kuba icy'amagambo gusa.